koje vam je omiljeno domaće jelo? Omiljeno domaće jelo? Da. Kačamak na crnogorski način. To mi je specijalitet od mladosti, od malena. Odlično. Pokojna baba i majka spremali i ja spremam. A kako spremate? Evo baš me zanima. Spremate Ja sa krompirom brašnom ili sa s krompirom, kukuruznim? a spremam ja i s kukuruznim. Ali koji je pravi kačamak? Pravi je kačamak s kukuruznim, kažu, ali ja više volim ovaj s krompirom, pa onda se brašna doda, pa se stavi kajmaka, sira mladoga, mješavine. I bude odlično. I bude super. Hvala vam lijepo na odgovoru. Najljepše, hvala. Koja vam je domaća omiljena hrana? Sve je dobro. Koja ti je omiljena domaća hrana? Ne znam, ne umijete to objasniti, znaš što se Kako ne umiješ, ali voliš da jedeš kačamak? volim. Voliš? E pa ajde nek bude onda kačamak. 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 Hvala ti. Koju domaću hranu najviše volite da jedete? E pa sad domaća hrana. Slobodno Domaća kažete. zdrava hrana, domaća nezdrava hrana. Pa tradicionalno. Tradicionalna. A musaka se računa kao domaća tradicionalna. Tako je, može. Da, Hvala musaka. vam. Samo da nam kažete koja vam je omiljena domaća hrana. Koja vam je omiljena domaća hrana? A što se tiče domaće hrane, sve. Sve, baš ono nešto što ne možete da izdvojite? A ne znam, baš smo ono gurmani smo, svi smo. Ok, hvala. Prijatno. Stranac, tako da... Dobro, onda za tebe. Da nam kažeš koja ti je omiljena domaća hrana. Pasulj. Ok, hvala ti na Nema odgovoru. čemu. Samo da nam kažeš koje ti je omiljeno domaće jelo. Domaće, Da. raštan. O, bravo, hvala ti. Lako, samo da nam kažete koje je omiljeno domaće jelo. Koje vam je? Za domaća jela? Da. Sarma. Domaće jelo. Riža i piletina. Ili, kako ste mislili? Tradicionalno. A ne znam, sad mi je baš samo Možda kačamak, sarma. A, kačamak. Mislite od naše domaće? Tradicionalno, pa da. Tradicionalno. Na cicima. Cicimara, bravo na odgovoru. Kažete koje vam je omiljeno domaće jelo. Pa omiljeno domaće jelo mislim da je sarma. Po meni. Hvala vam. Hvala. Hvala na odgovoru. Koje je omiljeno domaće jelo? Koje vam je omiljeno domaće jelo? Hvala vam lijepo na odgovoru. Ajde, može? Ajde. Domaće jelo možda musaka. Raštan. Domaće jelo. Omiljeno domaće jelo? Ima li domaće? Ako nema? Postoje li? Naravno, zašto pomognem? Ajde, Raštan, čekaj. kačamak, cicvara. Ovako ću. Kačamak definitivno. Eto, hvala ti na odgovor. Ćao. Je li bilo Hvala. teško? Na hrana, domaća. To je jelo. Pasulj. Ok, hvala ti na odgovor. Na domaće jelo. Domaće jelo? Kačamak. Hvala ti na odgovor. Omiljeno domaće jelo. Domaće jelo? Da. A nemamo mi domaćih jela. Kako nema? A nemamo. To sve derivati turske. Turske, Kako je italijanske, Cicvara, mađarske i tako. raštan. Raštan je To iz su Turske. sve neka Odakle jela. raštan iz Turske? Raštan je vrsta kupusa, šta je to sad kao neki specijalitet? Raštan kobasic. Ono, nemamo baš neku kuhinju jaku kao Kinezi, A Japanci. koji vaše omiljena domaća hrana koju ti baba napravi? I to je to. Babu koja mi napravi. Ja ne znam, evo, šta da vam kažem, živote. Ne volim ništa kakva ta jela, ni kačamak, ni cicvaru, ništa od toga. Sad šta ti kažem, Pasulj. volim meso, svake vrste. Ćevapi. jedino. A dobro, to vići, to je tursko, evo i ti znaš. Pa dobro, ali A naši koja je ovo djedovi- televizija? Da, da. Čegović. A znam, čirlice, odlično, čirlice ste stavili brutalno. Ajde, moram- Aj pasulj, da bude pasulj, domaći srpski pasulj.